Action. Welcome to the first number one in the Kigali in Rwanda. Ni Mbonye Talent ni twa M Hilo. You are welcome in the world. Ikiganiro bakita Hot Night. Muri iri joro turi kumwe ni umuhanzi bita Nobode. Okay, Nobode, you are welcome. How kazi cyane. Yeah. Okay, amakuru y'imisi. Urakomeye. Okay, ko turi kubona wishimye cyane byagenze bite? Ndishimye cyane kandi. Cyangwa nuko wicaranye n'icyuki? Yarabukunze wanarima neza. Kubera iki wamukunze? Asalisi very sava. Okay. Yeah. Ese nawe yabimenye? Mukore umubwire mubaza niba yabimenye. Okay, murakoze cyane. Uri ku ruhande rwawe bamwitande? Bamwitande? Bamwita Vani. Yitwa Vani, kubera iki umuvugiye? Kubera iki umuvugiye? Ngana wamukunze. Wamukunze? Kuba wakunze umuntu agare kunamenya n'izina ryiwe icyo nta kibazo kirimo. Yitwa Vicky, amazina y'ubuhanzi y'ubartiste. Vicky, watangiye umuziki ryari? Watangiye umuziki 2021. Hanyuma ugitangira umuziki 2021 n'uruhe rugendo rwabashe kugutungura cyane kurenza izindi ngendo zose wabashe kugenda mu buzima bwawe busanzwe uvuye mu buzima bwa gistage? Urugendo nabashe kugenda ruzima kabisa. Nuko ruragendaga. Okay, tukaba turi kumwe na Vicky mu kiganiro bita Hot Night. Vicky, uyu munsi wa none wabonye ikirere cyifasha gute hanze y'iki gihugu cy'u Rwanda? Kabaye ibisazi. Gute kiri ibisazi? Kandi uri kumwe n'umwana ku ruhande rwawe. Ariko yezari ikintu cyose. Yezari ikintu.